ngerehe baba thimu no thina be kwa jena woe ngima mundu uria ningugwita ngai mwega wimbo tangiri waita ora mundu ahuragirwo ora mundu acindaga kindu akahurirwo thimu hurirwa kirwo hello ni kwa jaru kabunisi ugicinda kindu sikuhuragira na mundu ina base wega muno hello habari. Huyo ni Bwana Francis Kafoyo. Sio Fulaji Kafoyo wa kijana Mwakania. Kuyu ndio tusikizane. Tutakuwa ni iko ni uko igwa. Okay. Ushiniwe Francis. Yakula Fulaji wa Kafoyo. Mwakania. Hane kuba muregeti. Lemuru. Turakora thimu. Ni uthaga lottery. Ndi muthi muno. Ndakora kuma kwa lottery gukwira tu we. Ni wewe hotanira. Ndio mari kugwa ke muce uriko ine. Ni wewe hotanira ciringi ngiri 100 kotana kena ndakana wolo ndukianirire turenda wanirire ugathutha witu ni muhotani wa ciringi ngiri 100 kotana kena ndi mukenu renda ndugicokera thutha witu ni Francis Kafoyo wa Mwakania ndakena ni kuhotana ngiri 100 Kandige ndiko kena tana kena nde mukenu owe kata na pesa icio oka undu mutumia mwa ndwike ngima ambote na ngima ngo kwa ni ngetha mutumia ndakaigwe yamba miri matikaigwe dada wakafodo ndwike ngima ndi he mundu angenia mwana gwoku mwana heke rutura record nikyo tukwenda uge nwe wahotana ngi haya ndi aria andu janirira ni masakaini ndi andu masakaya aria muno mwana gwoku ngerehe baba thimu no thina be kwa jena woe ngima mundu uria ningugwita We post similar videos just like the one you have just watched every week. Consider subscribing to never miss out.